Dukomeje kubasuhuza tunabifuriza kugubwa neza mwebwe mwahisemo kudukurikira kuri aya makuru mashya, amakuru utapfa gusanga ahandi, amakuru yibanda ku bikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara iteye ubwoba, intambara ikomeje kurushaho kugwamo abatari bakeya hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Noneho ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane, imirwano karundura. Ni inyeshyamba z'umutwe wa M23 zirimo kurasana biteye ubwoba n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na SADC. Amakuru atugezeho nuko mu gace ka Rutobotobo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zagabweho igitero gikomeye cyane n'ingabo za SADC, dore ko aka gace ka Rutobotobo garereye muri teritwari ya Masisi ni agace kongeye kwibasirwa, ari nako amakuru avuga ko no mu gace ka Kimoko naho harimo kumvikana amabombe aremereye yararimo gusukwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni FARDC yamaze kuzana impinduka nshyashya ku mirongo y'urugamba, kuko ubu ngubu irimo iragaba ibitero yamaze kwicamo amatsinda, kuko ingabo za Kongo FARDC noneho zirimo kugaba ibitero ari zonyine, ari nako ingabo z'u Burundi SADC ndetse n'imitwe ya Wazalendo nabo baca ku rundi ruhande. Amakuru dufite nuko ingabo za SADC zamaze kuzengereza inyeshyamba z'umutwe wa M23 zari zifite ibirindiro mu gace ka Rutobotobo. Ni imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa kane 2024, ariko ngo ibintu byarushijeho gukomera mu gace ka Nyamitaba. Ni mu masaha ya saa sita nibwo igisirikare cya Kongo FARDC cyahatungutse kivuye mu gace ka Karenga, nyuma y'uko aka gace nako kari kaje kuzindukiramo imirwano idakomeye yahahurije M23 ndetse n'imitwe y'Abawazalendo. Ni imirwano ibaye mu gihe ku munsi w'ejo teritwari ya Rucuru, agace ka Rwindi ndetse n'agace ka Nyanzare naho ibintu byari byakomeye, kuko M23 yiriwe isukwaho ibisasu biremereye n'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse bikaba imirwano yabaye nyuma y'uko ubu ngubu perezida w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi wiyemeje kurandura burundu M23 ari mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ubu ngubu amakuru avuga ko yamaze kugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Paris, aho agiye guhura na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Biteganyijwe ko ari ruzinduko agomba kumara iminsi 3, aho agomba kuganira na mugenzi we ku bibazo bikomeye cyane birimo umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa perezida Tshisekedi mbere y'uko agera i Paris yabanje guhura na chancellor w'Ubudage, aho banaganiriye byinshi ku nyungu z'igisirikare cya Kongo FARDC. Hari amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara ko Repubulika Demokarasi ya Kongo igiye kongera kwakira izindi bikoresho biteye ubwoba, igiye kongera kwakira izindi ntwaro karabutaka zigiye kuyifasha mu guhangana n'umutwe wa M23. Ni perezida Tshisekedi urimo arerekeza mu Bufaransa, mu gihe abarwanya umutwe wa M23 agiye gusangayo ibaruwa ikomeye cyane, ibaruwa irimo amagambo menshi yandikiwe perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ni ibaruwa yanditswe na Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ishyaka rya politike rya Alliance Forever Congo ririmo na M23, aho bimwe mu bigize iyi baruwa M23 ngitumva ukuntu igihugu nk'Ubufaransa gisanzwe kizwiho kuba ari igihugu kirengera uburenganzira bwa muntu, kidashobora kwakira inkoramaraso nka perezida Felix Antoine Tshisekedi. M23 ubu irashinja perezida Felix Antoine Tshisekedi kuba ari we nyirabayazana w'ubwicanyi bukomeje kumvikana bukorerwa abanyamurenge, ndetse perezida Felix Antoine Tshisekedi M23 iramushinja kuba ari we uri inyuma y'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abatutsi bakomeje kwicwa n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'ubutegetsi bwa perezida Felix Antoine Tshisekedi. Biciye ku rukuta rwa Twitter, minisitiri akaba
akaba na minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya yatangaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubu yageze i Paris yamaze kwakirwa n'umunyamabanga wa leta ushinzwe iterambere uyu akaba ari Charles Sosoru, aho bivuga ko yamaze kumwakira ari kumwe n'abamuherekeje bose, ngo ni uruzinduko rw'ingenzi kandi n'uruzinduko rugiye gufungurira amarembo guverinoma y'i Kinshasa, aho ishobora kungukira muri uru rugendo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaba akoreye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni urugendo rwa mbere Perezida Felix Antoine Tshisekedi akoreye mu gihugu cy'Ubufaransa mbere y'uko amaze iminsi atsindiye manda ya kabiri yo kuyobora iki gihugu. Muri uru ruzinduko biteganyijwe ko Tshisekedi azabonana n'abayobozi bo hejuru b'Ubufaransa bagiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo politike, ubukungu ndetse n'iterambere. Ku munsi w'ejo uru ruzinduko byari biteganyijwe ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi abanza guca mu gihugu cy'Ubudage, aho yanahuye na Chancellor w'Ubudage bakaganira byinshi by'umwihariko byibanze ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana rw'umutekano muke ukomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mbuga zitandukanye hagaragaye amafoto menshi, hagaragaye video zagiye zishyirwaho n'Abadage bagiye batandukanye bagaragaza ukuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kurushaho guhindura, dore ko Ubudage bwanamaganye u Rwanda ngo rukomeje kohereza ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha umutwe wa M23. Gusa ibi bibaye mu gihe urugamba rukomeje kurushaho gukwirakwira ibice bitandukanye, ari nacyo cyatumye abasesenguzi mu bya politike babona ko inzira ya diplomasi itagishoboka, ahubwo inzira ya diplomasi igiye gusimburwa n'intwaro, kubera ukuntu harimo kugaragara imyiteguro idasanzwe, harimo kugaragara imyiteguro ikomeye cyane. Abakandida bashyashya bivugwa ko bagiye guhatana bikomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 nibura ubu ngubu zamaze kugenda zunguka abanyapolitike bakomeye cyane barimo kuza kwifatanya na M23, bose bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibi kandi bikaba binabaye mu gihe hashize iminsi abakomando barenga 300 basoje imyitozo yabereye muri teritwari muri regiyo ya 31. Bivugwa ko ari imyitozo yahuje abakomando barenga 300 baniyemeje ko bagomba kuza gutanga umusanzu wabo mu kurandura burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubu M23 irimo iragaragaza ko yamaze nayo kwitegurira urugamba, ibyo kuba yakongera kugirana ibiganiro na leta y'i Kinshasa nabo ubu ngubu batarimo kubikozwa. Ubu iyi mpeshyi ishobora kuba iy'amasasu nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bikomeje kugenda bibigaragaza. Ubu ngubu amakuru aravuga ko FARDC n'umutwe wa FDLR bakomeje guhuriza hamwe imigambi yo kwica abatutsi bafatanyije n'imbonerakure z'igihugu cy'u Burundi. Hashize iminsi harimo kuba imyiteguro ikomeye cyane, imyiteguro yari irimo irabera mu bice bitandukanye, aho amakuru dufite ari uko kontineri enye z'imihoro zatumijwe n'u Burundi, ebyiri zamaze kugera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko izi ebyiri zamaze guhabwa abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure, kuko ubu ngubu FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR barimo kwigishwa kwicisha intwaro gakondo zirimo imipanga, nk'uko byatangajwe na societe civile yo muri teritwari ya Masisi. Ubu ngubu aka gace ka Masisi kagiye kuba agace gatemba amaraso, kuko n'ubundi ibice bitandukanye nta muturage urimo, benshi barahunze bitewe gusa n'amasasu menshi akomeje guterwa hagati y'impande ebyiri zihanganye. M23 igaragaza ko yasabye ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa ko bagirana ibiganiro, gusa leta ya Kongo yo yamaze kugaragaza ko nta biganiro izigera igirana na M23, ahubwo biteguye gukoresha imbaraga za gisirikare paka M23
2023 bayirukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu Kongo ishinja u Rwanda kuba arirwo ruyihishe inyuma rugomeje gusahura umutungo kamere w'iki gihugu, ndetse ubu ngubu Kongo ngo irategura kurega uruganda rwa Apple rusanzwe rusohora ibikorwa bitandukanye birimo telefone za iPhone, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, dore ko leta y'i Kinshasa yarutse kugaragaza ko izajyana mu nkiko uru ruganda barushinja kuba rwarakomeje kugura amabuye n'u Rwanda biciye mu nzira z'ubujura. Leta ya Kongo ivuga ko u Rwanda batumva ukuntu rugurisha amabuye yo mu bwoko bwa CD, kandi nta hantu mu Rwanda aya mabuye acukurwa usibye ngo akuntu akomeje gukurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ubundi uru ruganda rukaba arirwo ruza kuyagura. Hashize iminsi umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolanda Makoro agaragaje ko izi mvugo zikomeje kugenda zihimbwa na leta y'i Kinshasa mu rwego rwo gusebya no guharabika isura u Rwanda rumaze kugira kuri iyi si.